Kaseng hanya tab Youth Council kalayo obat saungut ki kenthei ban khat prangut ki shenrang barjala ki bala keno bagi dei ki baju mlian ban di drok. Haga jing kendang kaseng haga shipau tarik jemang arja arpusau layo obat ikini ki arpu arngut na kajaka yeng kali ke Meghalaya Urban Development Authority hakhandai lat Shillong. Layo kurup yu udrok kumbalai pu artali ki tendong na ki arpusan ngut ki dong di drok kumju yu ganja ki thernya inject bat kadan right. U Vice President ki HYC uba donbok lang kharling do ule thu ba uwei na pedeng ki khat prangut ki shenrang ula phla ha ki dokhat kaseng ba udei uba judan kti ban penyat nuti ki kenthei khandai lat le thu bala don uwei unong di drok uba ju lom lang ki nong di drok ban le ikini ki jat kam la yo kurup khambon udrok na ka wei ka kenthei barjala ka bala arpu sau snam karta bat layo bat iki nong di drok na du kiting road ter bat na parking lot muda. Ula ongru bagaseng kamdan jing shanya shu e katanat pulit na markat ba kinang kem kata nang kharoi kinong di drok. Ula ong bagajing bom IT jong kaseng kinong di drok shagi bor pulit kalong na mar tang shimit armit kilalait na along kat ba ki bayo bat kinong di drok ki haban lej hajir hakmat kakashari na kasngi sha kasngi. Mesti kah mesti. Dan ini pak kibat kena yang farman nampak lagi Israel kontak drugs. Ada yang ini beneril. Let's say hadin sana si Muslim keselong lah long tugas zombie city. Keselong ya kaba kisah ini ya kita break lah. Kerana drugs kena kinsyat kumbayat kumlei kot di street of Philadelphia Kensington mah. Kumlei kum tu kisah keselong nama keselong. Tekum ketebut bapik ngah. Bat ka pasukya ya ki iman salah. Nama tu orang kiwi long tu ni. Ada kumli syukumi. Ngangik scam bahadi atuk Islam ban mi lagi ro. Hab ban khot dak kibreu jonggaan bat siram ban company lah kali gilit shopping dan ni kilit ban penit ya kita jong Islam. Kini ngangik scam ba kan wan hi hangta lada mengitung di tahun semalang dan ki dorbar snong dan ki breu hangta di badan jong. Kibadai kipapek mo jonggaan kimla ban pengor la nek kimla ban pun persen. Nasumot penderam ro cukup kuat. Nagalian jong kakenbon. Ni ju slow bahar ka police department la nek government bagian. Kajuko par kajuang ni ho ni sakir jong kan bagila ban eradicate la ne ban rat bengkong ya kiniki underground group la nek militants group opposite ni. Ni nama ban por belum garut. Lala ban kiam lama ya kita kisah Ti lada maki kila ban kiap lama ya kita militant selanik di underground beli melak ban kiap lama ni penduduk jat lok sundan ni kini ki ya kini ki drugs mafia hapan ong lani kita ki drugs dealer pok nom maslon kini kalau ke ba ni kum kenhon ni hapan subah dal selenda ni hapan ong kum tanam mar bakung ong lani kum ni thui pi wat kibriu jonggaan ro ngilap ni sakit kidam di kibadi ni kiba penderkan drugs imat ko boong we ni kirang ba nakalian jong kibriu police department yo let's see don pring jongki ka salary hapo sibenai kapoi tangkup tu henry lada kablak moni lumbau drugs lada kilak banyadi tang sisni dan ni tang arsing kala double ye salary banai ke jongki tingkok putran ko syai ya ka sorka kam tak mesti department sobhawa nomlek kam kai ya ka dikakam ka ba ni ko mujak bere meeting that namar ba ko mapli in ki kinat ski kinat sam badam tang ta ipisai ba ka lo dingka peniap tu driver ko malti ki jingjam man hagni haldi post besar la bom la pen paji kiyet tang makin yo tu
kejinjan po PB hang deh po Piting Road kilarung pet hak mesti mensyai kin sadia syu namatang makin yo pandute bat bandio ban drugs tiga jela ke jongi kadon kami jing trilang ngi kentu ya ke police department subha komo pilala ban pen troñ gi sing lekno pen troñ ci sundon ya kane ka jing kenrai jong drugs hapo nong baslong tenale jong kedun hakaliga mit ke bomta ngilayo bat om dunaya ka apa arngon sangut apa yang di tintai bat khat pangut ini sindang kali ide jong man ya guru powders ki baset di container beret ngiladap bantang nama ngisubo ban IT ke police department kumong nuwe di bilang ba jong we ke snong wong ban IT ke police ka sitom nama ba udu kena tangadin sitang met ulangan lan ni haksi bobot lalang kare mangi kinong kam ni haban ni apia si pokot malau benar tenare jongi nginya ngida porndang banong ban IT gidi kam sepanan kare tangawai ngi kereng syai balada ngilap kumide ngi pedi baik bangilong hu ngin thang abasit pasai bat kum joro ngi la pedi lengba ka jing sneng jing krawi ki mende kum pedi ngila phak seng martil yang ki bat ngi seng na len jong kenhon bat ngi kwa hiro bakini kijat kam hangi po nama Islam kindu cakna tingidun kamu jing trilang kani kam numdai tang po tangi kenhon choisi bagan mi sikmat ngi tentu igui pergi kenhon sing balang bagan mi sikmat tidak osnong khamdang ke police department na kentu de sukhya jadi ke sokal pemerintah subhala da PA ya ke generation kebangsawan PA jadi generation pemerintah dan pemerintah kebangsawan subhal le ini nomor wadam ong bo drugs wadam mir kheben ba tang tu badi drugs yo kan sapoi hak kerpong nani hak tekong ni jong ni yo drugs hi dan kami jintrilang bandot dengkang bat ku mengilo ong na pol support ka government kani bersibuknya ban warak no dak jong la jong ke rehabilitation camp center ya ke bayi kini ki drugs sadek nama ki dan ki peding jong ki ong bangila kwa ban kelah ada ki kwa ban kelah bakin lek sikit ki kini rehab simet jonor kimla banber nama ba ka explain dari kejupulut daki khat hajar do arpo hajar sibna kila da kadan nang jong government let's say ngalaban ong ba kini kinong di kibla kerni let's say kamera ya ki lada kamera 100% rate kan thanda lani katakan di penenkam drugs po nomor selong kan duna kenale jong tudun di keren tak percaya ti barani sikmat ngenang ya hakele kinong ba selong ban petikina ba kata kajinya di hapo ki lerti pajba dan kajinya di kaba hagini kiat kayo pernah ibu dan ni complete bakal jelek kalau long open si pelat tengi ngenom sat lele bakini le kini namar ni situ ada ngi aila hakwe kaski lesi kisawan titi yang lani kisawan haplawi yang jong tiba ai yang ni kamera penerkam ban inject ban syringe lani ban penerkam drug ngasukuman bah ketika por bomda nak leng jongi ngelayo pan hangi ki drugs kontina ki baladang bakal untuk lain putri kontina kibaret ngamtuk lo dengi khen haga dor ka mo kan lo poi itu ki syringe lagi kumto te ngangai kali kan mong message siapa rohat bat khamdam ro ki kimi ki pa ki kop OEP lada kidan ke jisu khan bali ki kol kumala kiran da wini resource person apa ngila thot apo kawai nak ka audit program kejongi lada juga bantai rehabilitation center so benda cek bahan nama kita kiri ha tang tepo nong basam ia keba islong tang tiba kamai isa biang kalau bagi kun jok hero kinelawan kinong fully cured dan kinong 100% ikut natural jimpang di ros dan mereka jingkan ini di ros kita ni hina kalian produk ngilayo kerja ngilayo rumah kem yo we naki kena hakajo kapor upenan kam lang ulale upenan kam ini ke PB kum kamarkan pemdai tang ban di dan pania di drugs henry ban penya yakini ka habrikal nikti tham ban penya nikti we ni kisam nam ne blok ni warning gini dai tang yakini ki drugs user rewani kini lo namar ba kenang salang jongi kampat priang duk mentam ne papilek kum siri nong we
ya ini gila ông bùi phim thì cũng nghe những cái bà cứ đi bỏ cả hẳn bài nặng mở của mình ui yo là commission mà udah jadi ini justru kita nang kau nak pos semua orang bangin tua bak ketika Slow City lebih kan nombak slow jangi kan nombak zombie city kemudian ini kondisi dan juga yang simpan terdekat ini kuat apakah slow terjadi keberuntung lain kan kelador lane bangila ban ngin pun kau jadi ban kelador sisir pan apakah slow lane ka nombak jangi kan lagi tu muslim juga buat popular ubat dai ha unong di wat kedai mereka lagi ke nong di kamu dai popular kam la penan kam ni suku bagi yo tang kuria bere mereka tu menetang tu ni kena kan dai lalap apa tu ni macam ni bere sisi ni kena silang ni yo bersama apa kuria bere ini ya ka Chris Patman ni kan membasahi nang di sana nama apa kumong ke panangkem nang karon let's say kamu don kita kaji kita ada yang jangki kita ini dalam ban negeri government kalau ban syarikat yang kita nama suku kumolo ong mo ala da ya ka ya kumpul kai thao kumpul no la ba ke balem la ke di drop sa wan mo ka tahi nomor bah kita mene di bagian drop seleksi naglen government hoi kila persen kan yang police department ni ro i police department nanti di station di bawah train hall. Hari kalau nak kenal ni bilang yang di dalam. Jadi tu kaji artikel. Buat ni kuat. Kapan kau mesti kalau police department kan penkut saya, ya kita di dalam sisi kita dah police department yang ni. Penkut saya ini pas train nak.